O le be mua ke u whanga tu pe he tala whakatapu kua toki osi lo tu pe moe whonua kai tu pe mua ke ki kai mumu atu i he houa ko e nipa moe tau ngongo na e tu te ringa ki ai ai kau a mui mui o e tu pe pe ke kau a tongi tu pe pa moe nau whahai i he hopo lahi ko ia i he waha au Israeli a whare tu i papai pe mo tirila ko CEO pe na ko tu na tu a fie whanongo ai toko taha kotoa pe tuku pe mua ke ki kai mumu atu i hoi o mai oi ola. Hange ko ia na whao atu he motu ani ko tau walo pe. Hange e ongo i he CEO e tawhia he ni pe koe holo whaanga ni hodo empire ai hopo ko e ni. Pe koe tu ia ai motu ani koe holo whaanga ni pe koe mate anga ni o e tongi tupe i he ne alasi ko ia ai fo i volota waia taha kilu koe pea hange ko lau na ne os iloi na stalake Israeli o hifo gei e kau fai niusi me ngahi feitu u kotoa he kotoi na ne iloi e kai ngata pe i he na hopo ka e toia ua tu kan toi a au mai ai uhinga o hopo ko hopo ko ia i he tongi tupe pa mo mole lahi ko whakahoko e he CEO pa mo ne kau septa pe kotoi ko kamata ai ni hono faulele mai o kau septa kau taksepta a eni o nau kei longo a eni o nau mau a ngahi monu ia i he tāna ki paanga i whaiwa whakakai ko eni. Ka ko hinga ia o ku hu mai ko eni ko mau mai a o ngongo ko maua te whahai ko ia e whakailoa Israeli pe mo kau whai o ngongo ke nau a laivi mai pe mi whai o hopo ne toki mau mai tala mai ne toki i he mō miniti whakaosi ne toki hui mai ai whakahaange e CEO o ku ne puke kai ke lavange pe ha no fai ka huinga pe na te tolo ia ki he mahina katu malo mi mahina taha e ne tolo ko ia ko lava le ia ai ngongo na fiu tali pe na fiu no fo amua ki fai moa o ki aho ko eni he na ta uilo ko to pe ai asi ai CEO pe mo ne kai la mo faka petau me hange o ku ne sio lalo ko pau ke mo ua a Israel e hopo ko ni ka mo tau faka am ke fai moa o ki he ange ai vilitaki mai ai fefine CEO he ko ha pai pa mo ta e fie manonga ai va uia koe ke fai mo na fetau la kange ko la ko fetau la ki ai o ngoi ka fekai ka koe ahoni a ko mahino ai tu ku nga o ku iai koe ko hinga ia o ku ki live faka kai mumu a tu ko ni pe ma mai pa mo ngo ne hoko tai pe ai kau interview ia kau fai news o ia interview a Israeli fare tu papai mo kakai ke na anau fio mai ke nau pou kia isi magatunga na ulo ipau ko mole e nau silini pe ko tui hange ko e kulau ko holofa anga eni pe ko to fo mahino ni kono tanu mo ni tongi tupe pe iku atu ki ngau po pula ko ia mo tolu ko ena kau taksepta ko tui e a atu e lao amu yang ki a mo tolu fakatuunga e ngahi ta fie mari ko en e kakai pa ko fie fia tala mai ko asi mai e kakai ni sen Jose mo fe ia fua na mai fo matala ki tu kunga pe ko mena mari e ka ko tu ina o pe CEO fu mafasia a ene faka kau ke ne lava matatari e ngahi nga hauvela ko eni pe ko tu ko ne faka tomala i ene ta ai tigite kai mahalo na to ia pe ha to ki a faka kau lele i CEO ke te vaka iangi a ene loya pa anga taha miliona ke ne fai hatau kapo ko tu ko ngai hano toi toloi kai ke na dai os nas mai pe tau tol e nas fra toka mai pe e tala mai o kupuke me hafua was ha pe me fa kau ko to fra toka mai pe ke a hodi ke a o mai ke ilo he kakai na e puke kai ke nas as mai tala mai ko sai kai ke ka bahal o ko pe me ko to liu mai puke o to lo la yang he tai mi ko feta ke fa ngata ko fra manatu ya ka tau tolu ko tau alelo e toi pe hau ya kiloto hange ko lau a ki moto on ko mave he fuhu malo mo alelo ko ne toi roto tai hanga he fusiana halu gitu pe ta tau pe ya pa tau sio ko ki hopo ni na tau ngo ko to pe ai ngo ngahirea tala laku pe ngahirea faka aluma na fai CEO pe mo ne po pa mo ne tala te hanga haveki pe te hanga ai ke ilo ia ko ia ku lao ko ia ni ilo lao pe mo hafu ta ko hinga ia nani loto la ye ke ave a Israeli fare tui papai ki fare faka mau anga pe ko e ni ko na wa o ki ai pa ko ha honola na foki mai ko na si longo o ku ikai ke lava mai ai tala ki pa ko tui pe he kai te na kan se ko tui pe te na te hoko atu ki he
tau pouta pe ko fe ai fe tu te nawa o fra mamusia ki ai ka ko pau ki whakakato ai hopo ka tau pe mga fra ma interview ko tu e vave pe hano tuku hake I lotoni ka monosea mai ki lotoni anga interview ko ia na e fai pe me fale hopo ka tau fia ki ola hopo ko ia ko takai uruaki na takai uruaki e takai ko ia Paula pena te kau pe a Paula ko eni na hopo uruaki pa mo fine nga awe I he ofisi o ne hao na kau muia no interview e hao ni fata mo sleri pe mo ongo fine matu a kehe pe mesino Jose mo fe ia fu ka ko tu e va veni pe ha tau sio pe tau ma ko ia ai ongo ko ni ko be ka to ki ai o rewa e tau asiki mua o fie lahi mo tala e ha pe au sia nga o ke a ko e au ki va o ki faka mau anga o ku kehe ai atmosphere ko ia he ko te re a lahi ka ku te ongo I pe ki au te halaia pa ko taimi ko ya o te fra mau anga o te ilo I fra pau ko pau ke te to wa fra mo oni te gahi mea ko taimi le vai o fra o fa hange pe ko ya ko taimi ko na ai hopo ko na a fi me mo unga ko le alahi pe o se o ke taimi o se hanga he fra mau anga ko fra o fa ko tu o tau inas ko to pe I he fie to ko nga me ke tau le ko via ke ta fa ke tau ngo pe ai ya o ke hopo ka ta manaki e fra lava I pe hano whaka mau I he ahoni. Pako tuko te tolo I koe ki he mahina katu, hai nā ne ilo. Nā ko mau ai ha ngāwe ia, ha kau whakatotolo. Pea o te ki ai, I kai lava hopo, o osiang hopo ia, ko puke tuai ha whaahinga ia. He kou tui, ko kau taksepta ko toa ko eni I he ngai whetu na mou kai e sirini ai kakai ko talatu. O kui kai ke mou manofo I he taimini. Pako talatu pea ka mou tolu. He I kai te mou hao. Ko ni pe ko talatu te muto iro moto ka mui pa te muto fa mo ni ke ku lau ko ni e ko nga uta ai ka kai poto ke na fai ai nga awe maka tu unga I ho mo fa mamahi ai ka kai pe mo si kai nga tonga mo lo hia ki pe mo ma wa si pa mo mana tu ko hia ko ni ko hia e federal pe ko toi e fusi mai pe mo ka nu sila fusi mai pe mo asteria pe ko toi ya ki tonga I fa do tolo ko ni o ko atu e ka fa do tolo ya hange ko lau ko ia te ao tala waka ola ko ne hanga ia whaka ilo pe tene whaka ilo ia ai CEO pa mo kau taksepta he ko ia na ia I tonu pe ka paulewa ko tala e te ao ko ne whaka ilo pe kau amanaki ki tau tolu te tau mata mea maari he ko nga he whaka mo oni whewheka ia he ko whaka ilo e toko taha na I loki misin pe ko tui te ko tu lahi ko te tawa o ke tu unga te tau te maari ang pe ka pau e ia I hafihia hen ka mo ilo ko fihia I he tafaaki ai federal ka ko lue ko ia ko lue pe kakato osi he kai pe he ka puna sio I he buka o niu I tonga pe ko faka ofa ia ka pau e fai ange ko a o ki ai pe si foki atu ai fahinga ko na nau kapeta aki ke fare tu I mahalo ko e hifo pe mala e puna hanga tonu ai pe ki tapuhia fa hu piliso ne pe nau to kai ke ko ki hu mai pe ya he ku foki mai ko no fai ku lue fra mal sino mo le pa mo kata ki pe fenga te unga pe foki ko manako ki ai te unga kula ko te unga ia ho tau fonua ko kulo pe kin kai ke ko ki ongo fra va pe pa mo kai mo atu mahale to ki faka no fono faka lele faka ki faka lele mai he kau tangata na na he fale hopo si o tonu he ngai me na hoko ko tu pe ko me live mai a is fale tu papai o ne to atu ia mo ni me ka ko ni ko ki kai mo atu pe hange ko tau lau ko taimi ko te tonu ai te tau valo ki hopo taimi ko na te tau valo ko he na tau valo pe e au a kamata mai weekend kamata asi mai ko ia ai tala he CEO ba mun asi mai na puke pe mo pe na foki mai sai kamata ni hoko atu e fra mamahi ai ta fa ko ni tau tolu family tu pa mo kau pou kana ko si tala pe e wai ko fra toka mai ai kai asi I fare hopo a mai pe ke ane po na os mai no I pe au ngahi tu unga ko ia he na ya watu e kau fai news ki na senta ki no tuku mai nei kai na hu molu ko to pe o lele ake va veta ke ua na mau na tolu he kau fai news ko ia na si whaka mahi no pe hange pe ko ulu I pousi ko time ko tau ai ko te tau valo ki he po uta tau ia ma te ano
whakalave I hafu ui ka taane he hilo fusi ki tua. Pehe koe talanoa ia koe a kau whaiwa tau mātau, kono mau koe a ngahi fuu I ka I he ngutu whaingata hono fusi. Ka koe taimi koe te hanga whakalave o mau e hilo. Hufanga he whakatapu, koe whaingo fua hono fusi hake. Kai ke nau te lawa tō whaihabea, pe toi fute, ke hange kono mau he ngutu, te nau fute nau tōru. Neongo ne mamahai ka te nau fute. Ka koe mau koe I he hilo, koe talanoa kau taukei whaangota koe au haapai. Kai ke toi siai hano nau te fute ngai ka koe ka koe sis. E a pe ki o lunga, pe a fusi mai e pe koe ko whakamalola hea, maloho muafi mai. Ka koe ki I ongo atu pea whikau aki he ko ilo I kua moutu te ringa ki he hopo ka koe tege usi hoifo kua lai hata whikau aki moia ka koe ki fui koe ki I molokau pe nina e tolo mai o tala mai e ki whikau koe nā ka koe tuu ngā ia ka tau o ki nofo ai pe o taritari ki ha whakamooni whakapapau ko tuku mai me kau tamana nā I whare hopo ka ke ko o whak kau ki I le pahae na ku na ko sia hata haia ko lere hanga tonu mai ka mi whare hopo ko o whak Malo